Ndagusuhuje mukunzi w'Ingenzi TV udahwema kutwereka ko utuba hafi natwe tukagusezeranya kutazagutenguha. Muri politike amakimbirane hagati y'igihugu cya Botswana na Afurika y'Epfo akomeje gufata indi ntera igashyira abaturage mu kaga gakomeye. Ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyawe.com cyabateguriye inkuru mu gihe mu gihugu cya Afurika y'Epfo hakomeje kuvugwa ibikorwa byo kwirukana abanyamahanga badafite ibyangombwa ndetse n'imyigaragambyo yamagana abimukira. Umwuka mubi hagati ya Botswana na Afurika y'Epfo watangiye kuba wose, bikaba byafashe intera yo kutumvikana ku bijyanye n'uburyo abaturage b'ibihugu byombi bafatwa mu mategeko y'abinjira n'abasohoka. Perezida w'igihugu cya Botswana Doma Jideo Boko aherutse kugaragaza impungenge ze ku buryo abaturage bafatwa muri Afurika y'Epfo barengeje igihe cya viza zabo. Yavuze ko hakwiye kubaho uburinganire hagati y'ibihugu byombi kuko abaturage ba Afurika y'Epfo barengeje igihe cyo kuguma muri Botswana bacibwa amande bagakomeza ibikorwa byabo, mu gihe bamwe mu ba Botswana bafatiwe muri Afurika y'Epfo bashobora guhura n'ibihano bikomeye birimo kwirukanwa cyangwa kubuzwa kongera kwinjira mu gihugu igihe kirekire. Aya magambo ya Perezida Boko yaje mu gihe muri Afurika y'Epfo hakomeje ibikorwa by'amatsinda amwe namwe ashinja abanyamahanga guteza ikibazo cy'ubushomeri, ibyaha ndetse no kuremerera serivisi za leta. Ibi byatumye habaho imyigaragambyo n'ubukangurambaga busaba ko abimukira badafite ibyangombwa basubizwa mu bihugu byabo. Perezida Boko yavuze ko niba umuturage wa Afurika y'Epfo urengeje igihe cya viza muri Botswana acibwa amande, n'abaturage ba Botswana bakwiye gufatwa mu buryo busa. Nubwo muri Afurika y'Epfo aho guhabwa ibihano bikomeye kurushaho, yagaragaje ko iki kibazo gikeneye ibiganiro hagati y'ibihugu byombi kugira ngo habeho amategeko ajya gusa. Nubwo hari amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Botswana yaba yarafashe imyanzuro ikakaye irimo gufunga imipaka cyangwa gufatira ibihano Afurika y'Epfo, guverinoma ya Botswana yanyomoje ayo makuru ivuga ko ari ibihuha. Abavugizi bayo bagaragaje ko nta mwanzuro nk'uwo wafashwe kandi ko ibibazo biriho bikiri mu rwego rw'ibiganiro bya diplomasi. Ku ruhande rwa Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa n'abayobozi be bagaragaje ko ibikorwa byibasira abanyamahanga bidahagarariye abaturage bose. Afurika y'Epfo banamaganye ibikorwa by'urugomo byagiye biboneka muri iyo myigaragambyo, bavuga ko ikibazo cy'abimukira kigomba gukemurwa hakurikijwe amategeko. Abasesenguzi ba politike bavuga ko aya makimbirane ashobora kugira ingaruka ku mubano mwiza wari usanzwe hagati ya Botswana na Afurika y'Epfo, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ubufatanye mu muryango wa SADC. Ariko kandi bemeza ko ibiganiro bya diplomasi bishobora gutuma impande zombi zibona umuti urambye kuri iki kibazo. Umwanzuro nubwo Perezida Doma Boko yagaragaje ko abaturage ba Afurika y'Epfo bazajya bacibwa amande iyo barengeje igihe cya viza muri Botswana, nta kimenyetso kiragaragaza ko ibihugu byombi byageze ku rwego rwo gucana umubano, ahubwo ikibazo kiri mu biganiro byo gushaka uburyo amategeko y'abinjira n'abasohoka yahuzwa kugira ngo abaturage b'ibihugu byombi bafatwe mu buryo bungana. Iyi ni Ingenzi TV.